مساء الخير يا شباب، ما دلتوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنشتغل الاداء المنزلي او الهوم ورك للويك 4. وعندي اول سؤال بيقول ايه؟ اعطينا الفيجر الاريا اوف ذا فيجر A E B اللي هو عامل له شادو ده اهو. هعمله لك اهو بالايه، بلون تاني اهو. اعطينا ده A E B اهو، ايكوال لمين؟ ايكوال للشيب التاني A F C اهو. دول التو تراينجلز دول ايكوال ان اريا، تمام. طيب انا عايزه ايه بقى؟ عايزه اعمل بروف ان اللاين ده بارلل لده، اللاين EF ده بارلل لده. طيب شايف التو لاينز البارلل دول اللي انا عايزه اثبتهم ان هما بارلل؟ لازم يكون التراينجلز اللي ما بينهم بيكونوا equal in area. يعني أنا لازم اعمل إيه؟ مين تبقى equal مين؟ المفروض ان انا هعمل ان ال EFC equal ال EFB. طيب في حاجة عندنا زيادة اهو، هعمل لك شكله EFB اهو. ده كده مفروض يبقى equal مين؟ يبقى equal الشيب التاني اهو، ده كده. طيب شايفين انا عملت لهم شادو؟ في حاجة زيادة عايزة اشيلها، اللي فوق دول ده انا مش عايزاه، الجزء الاحمر ده انا مش عايزاه. يبقى هعمل له ايه؟ هعمل له سبتراكت. يبقى ده هعمل له سبتراكت، هشيله خلاص. يبقى الاريا بتاعت ده قد ده، خلاص. يبقى هما بارلل على طول وعندهم الكومن بيس بتاعتهم. اوكي. طيب عاوزين نكتبها ازاي؟ يلا بينا. اول حاجه هكتب ان سنس الاريا بتاع التراينجل اللي انت شايفه ده اللي هو ال AEB اللي احنا ظللناه في الاول equal ال AFC، واقول له اشيل مين باي subtracting. هشيل مين على طول؟ triangle AFE. خلاص. يبقى therefore ان الاريا of triangle بعد ما شلت اللي فوق ده هيبقى FEC equal الاريا of triangle FEB. هقول له مين عندك common base بقى؟ هقول له since ان انا عندي ان ال EF ده common base اهو، شايفينه اهو، triangle ده و triangle ده. هقول له EF is common base. خلاص. يبقى هما ايه؟ يبقى التو لاينز دول هيكونوا بارلل، وخلصت على كده. يا رب تكونوا استوعبتوها. تعالى نخش على نمبر 2. وهنا في نمبر 2 عطينا ايه؟ يلا بينا نبص عليه. عطينا ان ال A الشادو اريا اللي انت شايفها دي AM EB ده كده equal للاريا التانية DMFC. جميل. طيب عايزين ايه بقى؟ عايز يعمل بروف. حلو قوي السؤال ده. عايز يعمل بروف ان اللاين AD بارلل لللاين BC، بارلل اللاين كله. طيب امتى ده يبقى بارلل ده؟ لو تراينجل ده اللي هو شكله عامل ازاي اهو. لو تراينجل ده اهو هعمله لك اهو، ده مثلا اللي احنا متعودين على شكله ده اللي فوق ده equal ال A هعمله لك بنفس اللون AD B. لو ده قد ده خلاص الموضوع خلص. يبقى انا مهمتي اثبت ان ده قد ده. طيب اعمل ايه؟ طب انا عندي ايه اصلا؟ انا عندي في equal base وعندي common vertex. يبقى triangle ده اللي هو MCF equal MEB. خلاص. طيب والشيب ده كله قد ده، يبقى هعمل subtract الجزء ده هيبقى مين قد مين؟ يبقى ده كده قد ده. جميل، الحمد لله. طيب ما هو مش برضه مش تو تراينجلز اللي قلنا عليهم، فاضل حته ناقصه. يبقى هعمل ايه لده؟ يبقى هزود الحته البيضه اللي فوق by adding AMD. خلاص زودتها. يبقى التراينجل الازرق ده equal التراينجل الازرق التاني. خلاص يبقى اللاينز دي هيكونوا بارلل. خلاص. هما مش بارلل على فكره، هو عايز يثبت ان هما بارلل. اوكي. سؤال جميل، عايز شغل. اول حاجه هقول له سنس ان انا عندي ان الاريا بتاعت الفيجر AMEB كله equal DMCF. دي اول ستيب. واقول له سنس ان انا عندي equal bases، يبقى therefore
ومين common vertex بالمرة؟ ال M is common vertex. خلاص، يبقى therefore بقى ايه؟ يبقى therefore ان ال area of triangle MCF equal ال area of triangle MEB. دي step 1 عندك اهي، ودي step 2 عندك. هقوله by subtracting 1 and 2. هشيل 1 من 2، يعني الجزء الكبير ده شيل منه الحتة اللي تحت، وهنا شيل الحتة اللي تحت دي. يبقى by subtracting 1 and 2 هيتبقى لي مين؟ هيتبقى لي اللي انا عامله له شادو ده. يبقى therefore ان ال area of triangle AMB equal ال area of triangle DMC. خلاص، وازود عليهم الجزء اللي فوق، اقول له by adding، ازود الجزء الابيض اللي فوق ده، هزود triangle مين؟ AMD. خلاص، بعد ما اعمل adding لل AMD يبقى اقول له therefore ان ال area بتاع triangle اللي هو الازرق ده ال ADC equal ال area of triangle ADB. خلاص، يبقى هما كده ايه في الاخر؟ يبقى هما بقى بعد دي هكمل دي. اوكي، يا رب تكونوا استوعبتوها. يلا بينا نمبر 3. وعندنا في نمبر 3 بيقول لي the area of the figure. عطينا الفيجر كله اللي هو AFB اهو، هعمله لك، هعمل لك شادو عليه اللي هو AFB ده كله، وانا شرحتها قبل كده في تقييم تاني. equal ACF او AFC، مش هتفرق، الاتنين دول equal in area. تمام، وعطينا ان ال F لاين ده قد اللاين ده، بيقولي prove ان اللاين BC parallel لل ED. جميل. طيب هعمل ايه؟ اول حاجة طبعا انا عندي ان ده equal ده عشان عندهم common vertex وعندهم equal bases. خلاص، يبقى الاريا بتاعت triangle ده اهو equal triangle ده. خلاص، by subtracting 1 and 2 اللي هي step دي والستep اللي انا لسه قايلاها، هيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لي ان الاريا بتاعت triangle اهو BEF equal الاريا بتاعت triangle ده CDF. طالما الاتنين equal وعندهم equal base يبقى اكيد اللاينز دي هتكون parallel، ده كده كده لازم يكونوا parallel لبعض. اوكي، تعالى نكتبها بقى، الموضوع سهل قوي. لو انت فهمت الموضوع خلاص بيبقى بيمشي معاك سهل. هتقول اول حاجة ايه؟ هتقول سنس ان ايه؟ ان الاريا بتاعت التراينجل الكبير خالص قد ده، ماشي. وسنس ان انا عندي equal bases يبقى و equal bases وعندي common vertex. A is common vertex. حلو الكلام. خلاص، يبقى therefore ان ال area of triangle مين؟ AEF equal ال area of triangle AFD. ودي step number 2. وstep number 1 هو عطانا اصلا given. هقوله by subtracting 1 and 2، هشيل من 1 من 2 او 2 من 1. اوكي، يبقى therefore ايه بقى؟ يبقى الاريا بتاعت مين قد مين؟ therefore الاريا of triangle اللي هو متظللين بالاحمر دول اللي هي BEF equal CFD. خلاص، وعندهم equal bases. خلاص، يبقى الموضوع انتهى. يبقى BC parallel لل DE. لازم تشوف التراينجلز كويس عشان ايه؟ تعرف تشتغل عليه. يلا بينا نمبر 4. ناس كتير قوي اتلخبطت في نمبر 4 دي، وناس كتير بتدور على اجابتها. ركزوا بقى معايا فيها، ليها كذا حل، بس انا هقول لكم الاسهل. ايه الاسهل بقى؟ يلا بينا. عطينا ده parallelogram، فانتوا عارفين طبعا parallelogram each two opposite sides are parallel.
ويعطينا الدياجونالز طبعا bisect each other in M، و two sides دول are equal اللي هما CE وال ED. طيب حلو جميل. وعطينا ان triangle AMD معمول له shadow equal ال BEC. طيب انا مهمتي ان انا عايزه اعمل بروف ان ده بارلل لده. اعمل لهم بروف ازاي؟ ركز كده بقى معايا. عندي طبعا ده بارلوجرام، فخلاص ده بارلل لده، يبقى triangle مين equal مين؟ يبقى triangle اللي انا هعمله شادو ده قدامك اهو ADC equal لمين؟ equal هعمله لك بالاحمر BDC. خلاص احنا حافظين الشكل ده. خلاص الاتنين دول equal. يبقى هعمل باي ريموفينج بعد ما اقول ان هما equal، هعمل ريموفينج للشيب اللي تحت اللي هو MDE. خلاص يبقى مين equal مين؟ يبقى ده كده شايفه اهو قد مين؟ قد ده. جميل. يبقى AMD equal BMC. جميل اوي. طب هو اصلا عطينا ايه؟ هو اصلا عطينا ان ال AMD ده قد مين؟ قد ال BEC. خلاص يبقى ال BEC هيبقى equal لمين؟ اهو نعمله بلون تاني. يبقى ال BMC ده اللي طلعته هيبقى equal لل BEC. خلاص الاتنين دول قد بعض، يبقى التو لاينز دول هيبقوا parallel. وخلصت على كده. تعالى نكتبها بقى ونفهم ازاي نكتبها. وعايز ال ME parallel لمين؟ للCB. تعالى بقى نكتبها بروح. اول حاجة هقول since ان ده عندي parallelogram. ماشي، يبقى دي هكتبها since ان ده parallelogram. هكتب الحاجة المهمة. وسنس ان ال EC since ان ال EC equal ال ED، وسنس ان الاريا بتاعت ال AMD equal ال BEC. بعدين هقول ايه بعديها؟ هقوله ان انا عندي two lines parallel. مين هما؟ ال BA parallel لل CD. ومين common base تاني؟ اقول له CD is common base. ممكن نشتغل من فوق عادي على فكرة برضه براحتك. CD is common base. اوكي common base. بعدين هقول ايه بقى؟ يبقى therefore area of triangle ADC equal area of triangle BDC. وهقول له by subtracting هشيل جزء مين بقى؟ اللي هو MCD. ممكن على فكرة نشتغل من فوق برضه واشيل ال AMB برضه صح. يبقى therefore ان ال area of triangle AMD equal ال area of triangle BMC. اوكي. واحنا اصلا عطينا given اهي ان ال AMB ده ال ADM equal ال BEC. دي 1 ودي 2. هقول له from 1 and 2. يبقى therefore ان ال area of triangle BEC equal ال area of triangle BMC. اوكي خلاص. وعندهم مين ال common base بتاعتهم؟ ال BC is a common base عشان هي متكررة هنا ايه BC و BC is common base. خلاص يبقى ال two lines دول parallel. يبقى therefore في الاخر خالص هقوله ان ال BC parallel لل ME. وخلصت على كده. يا رب تكونوا استوعبتوها وبقت سهلة عليكم. تعالى نخش على number 5. عطينا الاريا بتاع triangle مين equal مين؟ ABE اهو عندك هعمل لك عليه shadow اهو اهو هعمل لك shadow اهو ABE و DMC. ويعطينا التو لاينز دول equal. خلاص طالما التو لاينز دول equal وعندهم common vertex فعلى طول triangle ده اهو شايفه قد triangle اللي جنبه اللي هو AMB. خلاص تمام. طيب هو اصلا عطينا الاخضر ده قد مين؟ قد DMC. طالما دول equal ودول equal يبقى اكيد ده equal لده. دول قد بعض. بعدين اقول له باي ادنج مين؟ يعمل اد من فوق يعمل اد من تحت براحتك انت حر. يا ازود اللي فوق ده اعمل له اد يا اعمل اد من تحت. لو زودت اللي فوق هتبقى الكومن بيس بتاعتي مين؟
يبقى الكومن بيز هتبقى AD. يبقى ADC equal ADB. تعال نكتبها بقى، موضوع سهل جدا. احنا عايزين AD يبقى parallel للBC. اول حاجة هكتب ايه؟ يلا بينا. هنقول since ان الاريا بتاعت triangle ABE equal الاريا بتاعت DMC، خليها على جنب. وسنس ان انا عندي AE equal MA، ومين common vertex؟ B is common vertex. بعدين اقول ايه بقى؟ يبقى therefore ان الاريا of triangle AEB equal الأحمر اللي هو AMB. ادي step 1 وادي step 2. هقوله from 1 and 2، من 1 و 2. يبقى therefore ان الاريا بتاعت مين قد مين؟ يبقى الاريا of الأحمر equal الأخضر اللي هو مين؟ area of triangle AMB equal DMC. جميل. بعدين اعمل باي adding، ازود مين؟ ال ADM. يبقى therefore ان triangle ADC equal ADB. خلاص كده يبقى دول equal، يبقى دول parallel على طول. يبقى ال DA parallel لمين؟ للBC. وخلصت على كده. تعال نخش بقى على شوية الجبر كده. factorize each of the following. عاوزة اعمل grouping. هعمل grouping ازاي؟ هاخد اول 2 مع بعض وتاني 2 مع بعض. هنا مين الكومن فاكتور؟ هنا الاكس. هيتبقى هنا هو اكس باور 2، اخدت واحدة يتبقى واحدة، يبقى اكس بلس a. خدت واحدة كمان من هنا بلس a. هنا ريبيتد البي، شيل البي شيل البي، هيتبقى اكس بلس a. لما اشوف الباكت ده شبه الباكت ده يبقى انا كده ماشية تمام. هاخده ده common factor واكتبه مرة واحدة، يبقى x بلس a، وباكت لازق فيه اكتب اللي اتبقى x بلس b. خلصت على كده. تعال نشوف اللي بعديها. هاخد اول 2 وتاني 2 اهو، ده كده دول مع بعض ودول مع بعض، بس اعمل لي بلس كده وخد دول مع بعض كده. طيب هنا مين الكومن فاكتور؟ واضح جدا انها b. هيتبقى هنا ايه؟ a ماينس، اخدت البي واخدت البي، يبقى ايه؟ ماينس 5. جميل. طيب هنا ممكن ناخد common factor مين؟ ممكن اخد النيجاتيف بالمرة، اخدها من هنا ومن هنا، وهاخد common factor مفيش samples، في 6 و a و 30. هاخد ال 6 لان ال 6 و 30 divisible by 6. اوكي. تعال نشوف بقى اللي اتبقى. هعمل divided 6 divided negative 6 بقى، خلي بالك عشان اخدت النيجاتيف common factor. يبقى اتبقى ايه بس؟ هنا divided negative 6 هتعمل 30 divided negative 6 هتبقى negative 5. الله، اهو دي شبه دي. خلاص يبقى انا ماشي تمام. يبقى a minus 5 وباكت لازق فيه b minus 6. تمام. تعال نخش على number 8. هاخد اول 2 وتاني 2 برضو نفس الكلام. هنا x باور 3 و x باور 2. هتاخد ايه؟ اقل باور عندك. مين اقل باور؟ x باور 2. اخدت 2 من دي هيتبقى واحدة ماينس، اخدت الاتنين دول هيتبقى 3. هنا هاخد نمبر ايه بقى؟ النمبر divisible by 9 و 27، اكيد 9 divided 9 divided 9 هنا هتبقى x، هنا 27 divided 9 هتبقى 3. خلاص باكت شبه باكت، الحمد لله ربنا اكرمنا. هناخده common factor x minus 3، باكت لازق فيه اكتب اللي اتبقى x باور 2، خدت ده واخدت ده بلس 9. يلا نمبر 9 والقبل الاخيرة هناخد دول مع بعض نفس الكلام، وهاخد دول مع بعض. هنا برضو هاخد x باور 2 common factor، هاخد اقل باور عندي x باور 3 اخدت منها 2 هيتبقى x ماينس x باور 2 اخدتها ما تبقاش حاجة تكتب 1. طيب هنا في نيجاتيف 9 هاخدها النيجاتيف، وايه الكومن فاكتور؟ repeated number 9، يبقى هتعمل divided نيجاتيف 9 هنا هتبقى x divided ال 9 divided negative 9 هتبقى negative 1. خلاص الحمد لله اهم دول شبه بعض. يبقى هكتب ايه؟ دول اللي اتكرروا بيتكتبوا مرة واحدة، يبقى x minus 1 باكت لازق فيه x باور 2 minus 9. في حاجة تاني،
دي ليها فاكتورايز تاني، ده difference between two squares. هكتب دي زي ما هي واعمل فاكتورايز تاني لده اللي هو كان بيتعمل ازاي؟ x و x ودي نيجاتيف 3 وبوزيتيف 3. يا رب تكون سهلة عليكم فهمتوها. طيب ايه اللي بعده؟ عندي 9x باور 2 بلس 6xy بلس y باور 2 minus 4b. دي بقى مش هتنفع اخد اتنين مع بعض. ليه؟ لان دول يعتبروا فاميلي، التلاتة مع بعض دول فاميلي اللي هو كنا واخدينها قبل كده لو تفتكروا، ده اسمه perfect square. ايه البيرفكت سكوير ده؟ هعمل ايه فيه؟ كنت بعمله ازاي؟ باخد واحدة من دي او بعمل سكوير روت للفيرست هيبقى 3x وسكوير روت للثيرد هيبقى y، واخد البوزيتيف اللي في النص دي هنا واعمل باك ده باور 2 ماينس ده ينزل زي ما هو. اوكي، وهبدأ اعمل الكلام ده difference between two squares. يعني ايه difference between two squares؟ يلا بينا نعملها. باكت وباكت. الباكت ده باور 2 يعني ايه؟ يعني هكتبه مرة هنا هو ومرة هنا هو. ماشي. بعد كده قلنا واحدة ماينس وواحدة بوزيتيف، او ممكن تعمله باكت تاني عادي. ال4 بي دي هعملها سكوير روت هيبقى 2 بي و2 بي. وبكده خلصنا الاداء المنزلي بتاع ويك 4. يا رب تكونوا استوعبتوه. اي اسئله ممكن تكتبوا لي. وسلام.